Evo, za početak ćemo najaviti našu nagradnu igru i našega sponzora. Ovaj put je to Zigante Tartufi. Naravno, oni su svima već poznati, razni proizvodi od tartufa. Stvarno jedan jaki gastro-hrvatski brend. Može se pronaći stvarno svagdje u velikim trgovačkim lancima, u enotekama i svagdje tu. Ovaj put je nagradna igra jedan fini paket od njih. Pravila igre već znate, trebate se pretplatiti na naš YouTube kanal, klikniti like, ostaviti komentar ispod ovoga podcasta i pozvati prijatelje da ostave Zigante hashtag ispod komentara i naravno pobjednik će biti onaj koji bude imao najviše hashtag komentara Zigante. Kako pitanje vezano uz event industriju, što se tu događa, kakva su predviđanja, naravno spomenuo si da jedan dio se više neće zapravo nikad vratiti, a pogotovo mi se nekako čini da je jako puno resursa izgubljeno, znači to su oni resursi koji su se godinama gradili vezano i uz kontakte i uz putovanja i jednostavno sad treba ispočetka krenuti u organizaciju tih nekakvih velikih kongresa koji su, ajmo reći, već nekako bili i ustaljeni, pa barem jedan dio osnovne nekakve organizacije nije trebalo svaki put od početka raditi. Evo, kakva je tu situacija i što će se dogoditi? Jer, naravno, u event industriji ima i puno različitih segmenata. Znači, i to su veliki kongresi i manji kongresi i naravno nekakva glazbena događanja i jesu li to veliki sajmovi automobila, veliki sajmovi tehnologije, veliki sajmovi namještaja, boat showovi po Europi kojih ima doslovce u svakom malo većem gradu. Kako je tu nekako stanje? Ovako, treba biti realan i reći mi smo se isto tako prilagodili sa hibridnim studijem i ta industrija se relativno brzo prilagodila i postojala određena mogućnost komercijalizacije kroz digitalna i virtualna događanja. Pa smo se već naviknuli da prisustvujemo na sajmovima od ITB-a u Berlinu, Grandskija, radionica Hrvatske turističke zajednice, online virtualno. I to je jako dobro i to je jako važno jer je danas kupac budućnosti će vam nagraditi to što ste s njima, odnosno ili poslovni partner će nagraditi to što ste s njima održavali emociju. Jel? Znači, svi oni koji nisu izgubili kontakt, ovo o čemu ste vi govorili, će dobiti neke prednosti sada i u budućnosti. Jel? Isto tako trebamo reći tezu koju često zastupam, je da će putnik danas i putnik budućnosti, oni glasaju za sustave vrijednosti. Jel? Oni su jako dobro informirani, jel? I upravo će nagraditi tvrtke i kompanije i pojedince koji su njegovali komunikaciju i koji su na razini sustava vrijednosti bliski njima. Event industrija naravno će doživjeti transformaciju, sigurno da će postati jedan hibrid, jer povratka na staro nema nigdje, pa tako niti u event industriji, ali ne može se isključiti potreba interaktivnog sastanka, odnosno činjenice da je u virtualnom svijetu se može zadovoljavati dosta, znači, segmenata koji su potrebni, ali isto tako osobni kontakt i kontakt koji je pravi ima jednu dimenziju koja je nenadomjestiva. Možda njih neće biti toliko puno, ali će ih sigurno na nekoj godišnjoj razini